Xandla xa President David Mabuza uri a ku na xilaveko xa ku jahela ku va President Ramaphosa a suka exitulweni. Mabuza a hlamula swivutiso swa swirho swa palamende nhlikani lowu leswi landzela ku pfuriwa ka Nandzu wa vukungundwani bya mali hi khale ka nhloko ya xiyenge xa vunhlorhi Atrhur Fraser ehenhleni ka Ramaphosa vhiki leri nga hundza. Nandzu wu fambelana vukhamba bya mali epurasini ra Ramaphosa ra Phala-phala eLimpopo. Xandla xa President David Mabuza a angula eka swivutiso swa swirho swa palamende. Swivutiso leswi swo tala swa swona swi tisiwile ku nga se va na hungunkulu leri khumbaka President Ramaphosa. Kambe mavandla yo kaneta va tirhise nkateko wa namuntlha ku va koxa tinhlamulo eka Mabuza. Based on the constitutional responsibility that the two of you have, would you agree that the admission by the President that millions of dollars on his private property that were stolen and not reported to the criminal justice system cast doubt on his ability to uphold the rule of law, which is his responsibility and yours, which is central to your role, and his ability to manage the cabinet? The Deputy President must be first in line to assume the responsibilities assigned to the President by the Constitution. Taking into account with the latest development of the difficult criminal clouds hanging over the President now, relating to allegations of money laundering, will you be ready to assume the responsibilities should he resign as provided for in the Constitution in relation to this criminal cloud hanging over the President's head? Will you attempt to convince him that staying in the office is not in the country's interest? Mabuza vula leswaku loko ku ve ni swiyenge swa nawu swi ta teka goza ehenhleni ka mhaka leyi swi fanele ku yi endla hi ndlela leyi faneleke. I don't think we've reached any point that seeks to say the President must step down. All I know is that a case has been opened and we've allowed the different institutions of our country to investigate and make a determination. And beyond that, probably a decision will be taken after a determination has been made, of which we can't probably jump the gun and say this is going to be the determination. Hi ku ya hi khale ka nhloko ya xiyenge xa swa vunhlorhi Atrhur Fraser u vula leswaku mhangu leyi a yi kalanga yi nga vikiwa emaphoriseni. Swin'wana swa swihehlo leswi swi katsa mhaka ya manyala ehenhleni ka mafambiselo ya swa timali. Kambe President Ramaphosa vula leswaku a nga na nandzu nakona mali leyi nga yiviwa epurasini rakwe a ku ri ya ku xavisa swiharhi. U tinyiketele leswaku u ta ya tivonakisa ehenhleni ka khomixini ya matikhomelo ya vandla leri fumaka ra ANC.